semut lho. Iki kok ana semut. Kok ana semut ya? Iya ana semut. Ih, takut semut. Ora ana. Kok semut teh tekel. Kok semut teh. Sakit. Nggak dicakat semut. Iya. Nggak nyakat semut ya? Yang jantar ya? Sakit. Nah, ya. Gede lah dicakat ya. Cakatnya semut gede. Loh, nggak dicakat loh. Cakat. Sakit. Ini tas semutnya, ini semutnya. Lurus semut. Cakatan mut. Cakatan mut. BBE ya nek ngombe BBE. Iya BBE ya BBE. Ting. Ting ngene ya. Lih. Kok dicakat semut loh. Sakit. Sakit tak? Nanti sing sakit di. Kenapa? Gatel. Gatel, keket. Kata, nah ngono iku kena. Ku terus. Ngene terus, krek kukur terus. Sakit. Sing nempleki sinten? Kengket. Sing nempleki sapa? Geduk. Sapa? Genduk. Nah iya. Dicakat semut. Skik. Ana semut iya teh. Iya. Sakit. BBE nek ngombe BBE. Iya dak? BBE nek ngombe BBE. Enggak dicakat semut engko. Mam doyan tara. Mam titik ya. Apa yo? Apa? Ngeng gede. Juta. Lho, ana wong numpak. Wong numpak ra? Heeh. Nah. Iki lho. Nah, ndet. Cuwil. Eno. Hah? Enak, iya dak? Oke. Enak. Hah? Enak ya. Sing banter. Enak, apa? Enggak bangga. Enak. Halo bos, ya. Dadah.
Dadah, Bos. Dadah. Dadah lek ada ya dadah ya dadah. Bebek nek ngombe ya bebek. Terus. Ya bebek. Lah sapine ya sapine. Sapine. Ngono sapine. Lho. Hah? Bolong aja, mbok sombong kok. Mbok tambah ombung kok. Ambung. Nanti lah. Kumak, telone kumak. Nah. Ino. Bawa. Kau bawa engkau. Ya, ngapi? Nggak bawa. Plup. Rambutnya Kak Tiseng ini. Kedok ya kedok. Nah. Enak. Sip. Hah? Aduh. HP ini sayang. Nah. HP ini dede HP. Ngene ambek ngene. Dede HP, dede HP. Dede ya. Lho sepatune ucul. Sing siji. Buka WW. Terus. Buka sepatunya buka. Nah. Iya nek buka ya. Tik. Akhirnya buka, ya. Buka. Tik. Sing banter ta. Buka WW ta. Tik. Buka terus. Geret. Terus. Buka WW kepino. Iki ne buka lah. Tik. Ora kena iki lho. Iki ta. Tik. Nah, buka. Terus. Kena. Buka. Terus. Iya. Dadah HP. Dadah HP sih lah. Tari, dadah iki HP dadah. Dadah HP. Dadah HP. Dadah.